Ka District Congress Committee mentakasngi ka khatnyo trik unailar kalayo ban syong e jinglang bakarpang daki dekhot ke isi ban yakran habai deh bet kanong Stone Block Congress Committee haka bakayeng kalayo ban thung bujli no duba Eric Hasentiu kumbu presiden Bashipor hadin boba Gabriel Walang MLA bet MDC kanong Stone ula ino e kam berhaju kopor ula sya suspend no nagseng kongres uba bermenting nonglang presiden ke District Congress Committee haba ajing kren shikilal pathai kubor ulong baka jingtung bujli ke dehadien baka yeng kalayo e jing tha na ke MPCC bat ke AICC bayu ba Gabriel Walang lasha suspend hadu nrusnam hakani ke sngi ke yeng kala menjuru ban pediang sobhai ba JTS Thongni MDC Brem Karambra jengam konstituensi ya ke jing terwa ban wan phai biang shaka sem brem bad hakaju ko por la thungru ba 14 son ning khoi kum general secretary ke District Congress Committee bo unkhmi ka motion road block Congress Committee Nakliang yang ikum ka District Congress Committee mantakasngi khat niyo trik mantawnay i khat ya kanika isi jong ka District Congress Committee ban penlong ya kanika District Congress Committee na kabenta ba nginyo ban penklan ya ke organisasi habaro lai teli ki blok Kamosun Road, Karambrai, bat Kanong Stone. Bat kerpang na kebentak Kanong Stone Block Congress Committee, mentakasngi, ni da kajing yasnutu lang kajing mod, ni layok bantung ad hoc presiden, jong Kanong Stone BCC, ya iba Eric Hasentiu. Siya kata kadai nomor kaktem keempat kut, dehi ba Gabriel kumbu presiden rehadin kini ki kendiat singi banak liang jong kanong Stone kila syong kata ke meeting haka laitrik bat haka pratrik jong uneo benai kila syong ya kata ke meeting habis shop hall ketkum ke jingtip jong ina ke distrik bat Bapak Gabriel ula ino ya kakam kum u presiden jongka Block Congress Committee jongka Nong Stone. Ban wapha no ya kakot ban ino sya ka distrik. Halo kata kanong rim ni sayo bantung. Ya ba erikum u ad hoc presiden. Nah kalian jongka District Congress Committee ya kani ka ba ulum hapo jongka Nong Stone Block hapo Bishop Hall ulum baik ya Kanong Stone BCC rena kalian kajong ngikum ke distrik ni klem yo jingtibat kamtam ya kalian kajong akum u distrik presiden u klem aik information ban pentip eru embangan wan hakataka meeting kimat kebengiak keren mentakasngi kalong ba nilayo ban pediang ru ya wei uri ramba ubade ex MDC jong Karambrai konstituensi tau ba stom ban layo yak application ban wan rung biang hak parti ban kaying bro kawei kala menjur ban pediang eu ban da kawei kejingmot nilayo ru ban yakren nam tak organisasi ban penklan yak parti bat nila thongru kum u inshat ya uba 14 son lengkhoi kum u general secretary jongka District Congress Committee ban pa inshat ya ke Motion Road Block Congress Committee bat nila krenro ban puli ya ke city ka bana kaliang chong ka MPCC bat ka AICC ba kalau pentip sengi baya iba Gabriel Walang katkum bengyo i haki YouTube channel ba ila syak suspend hadu nriusnam